О, Господи мой, стою пред Тобой, Ты молитву прими, мой голос почуй, от згуби рятуй, и надію В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. і з духом Дорогі брати і сестри, вітаю вас у 14-ту звичайну неділю у костьолі. Переживаємо пригожий тиждень, коли наші думки скеровані у Буцлав, да, нашей матулі, Маті Божої Буцлавської. Шмат хто навідав эту святиню в эти дні, проставляючи Марії свої просьби, подяки. У эти дні Буцлав став той долиною супокою, долиною пробачення, скільки людей поєдналося з Ісусом Христом у сакраменті сповіді, скільки чистих душ присутничало на святої мші, скільки було радості, супокою, скільки знайомства. Это уже дело того, что белорусы умеют прославлять Бога, умеют любить Марию. Какая же это любовь до Марии, яка есть так само у нашем образе Маті Божої Буцлавської у нас завсёды зростає. А зараз, дорогі брати і сестри, покорно просим Бога, как благословив воду, якою ми будемо окроплені на успомин нашого хресту. Нехай Он допоможе нам заставаться верными Духу Святому, якого ми прийняли у сакраменті хресту. Выключите телефон, коли ласка. Молодой человек. Телефон выключите. Угу. Всемогутний вічний Боже, Ти пожадав, как праз воду этой з'являється криницей життя і служить для очищення. Были очищены так само наши души, отримали дар життя вічного. Просим Тебе, освяти эту воду, якою ми хочемо бути умацовані в день Твой, Пане,
Обнови у нас животворчую крыницу Твоей ласки и оборони нас от усялякого зла, якое погрожає душі і тілу, каб мы могли с чистым сердцем наблизиться до Тебе и отрымать Твое избавление. Праз Христа, Пана нашего. Что обязал я участищення, щиро усього приймаю, годно сповнять Бога наставлені, вірності вичитаю. Яхай всемогутный Бог очистит нас от грехов и праз гэтую Eucharistичную ахвяру учинит нас годными братью делу небесной гостине Его володарства. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тобі, хвали Твоей, Пане Боже небесный, Боже чистый, Пане який береш на себе грехи і смерть, змилуйся над нами, який береш на себе грехи і смерть, прийми моління наше, який сядеш пророчаться, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Бог, тільки Ти Єсу Христе. Духом Святим хвали, Молимся. Боже, Ты праз принижение Твоего Сына поднял упалое человечество, одари своих верных святою радостью, и учеников, вызволенные из неволи греху, яны досягнули вечного счастья. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные.
Читання книги пророка Захарії. Так кажа Пан. Радуйся моцна, дачка Сіёна, весяліся, дачка Єрусалема. Вось кароль твой ідзе да цябе, справядлівы і збаўчы, пакорны, які едзе на асле, на асленяці, дзіцяці асліцы. І знішчу калясніцы з Ефраіма, і коней з Єрусалема, і зламаны будзе баявы лук, і ён абвесціць народам мір. І валадарства ягонае будзе ад мора да мора, і ад ракі аж да краёў зямлі. Гэта Слова Божие. Буду Тебе славить, Бог и владыка мой. Буду Тебе славить, Бог и владыка мой. Буду звеличивать Тебе, Бог и владыка мой, и благословлять имя Твое навеки. Каждый день благословлять Тебе буду и уславлять имя Твое навеки вечные. Буду Тебе славить, Бог и владыка мой. Он милосердный и ласкавый, долготерпливый и шмат милостивый. Пан добрый та усіх, і милосердность Его над усіми створеннями ягоними. Буду Тебе славить, Бог и владыка мой. Нехай славить Тебе, Пане, усе Твои створения, и усе святые Твои благословляют Тебе. Нехай оповедают про славу Твоего владарства и могутность Твою овещают. Буду Тебе славить, Бог и владыка мой. Он верный во всех Своих словах и святый во всех Своих справах. Пан підтримує усіх, хто падає, і підіймає усіх пригнічених. Буду Тебе славить, Бог і владыка мой. Читання послання святого апостола Павла до Римляну. Брати, ви не у тілі, але не у духу, коли тільки Дух Божий живе у вас. Коли ж хто не має Христового Духу, то не належить йому. Коли Дух того, хто воскресив Христа з мертвих, живе у вас, і той, хто воскресив Христа з мертвих, оживить і ваше смертне тіло праз Духа Свого, який живе у вас. Тому, брати, ми не должники тіла, каб жить поводле тіла. Бо коли живете поводле тіла, то помрете, а коли забиваете Духом Святым учинки телесные, жить будете. Это Слово Божие. Аллилуйя.
Пан з вами. и с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час отказываючи, Иисус сказал: «Прославляю Тебе, Ойче, Пан неба и земли, что Ты сховал гэта от мудрых и разумных и открыл гэта детям. Так, Ойче, бо такая была Твоя добрая воля. Усё передадено мне Айцом моим, и никто не ведая Сына опроч Айца, и никто не ведая Айца опроч Сына и того, кому Сын захоча открыть. Придите до меня усе спрацаванные, обтяжарные, и я супокою вас. Возьмите ярмо на себе и научитесь от меня, бо я тихий и покорный сердцем, и знойдите спокой для душов ваших, бо ярмо мое любое и тяжар мой легкий». Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Дорогие братья и сестры, собрались сегодня в святыне, как прославлять Бога, как узносить свои молитвы, как так само силковаться духовно Святой Комунією. Хто спочатку не слухає Бога, той не має чого сказати світу у будущем. Недільна Евхаристія дає нам видатную магчимасць паслухаць Божае Слово, якое сёння закликае нас да покоры. Иисус кажа: «Придите до меня усе спрацаванные и обтяжаранные, и я супокою вас. Возьмите ярмо мое на себе и научитесь от меня, бо я тихий и покорный сердцем, и знойдите супокой душам вашим». Святое Писание показывает нам в образ покорного Иисуса, того, кого Захария описывая як того, кто идет до вас, праведного пераможцу. Покорного он еде на осле, молодым осле, сыне ослицы. Про это каже Захария. Это Иисус, який постоянно клопотится про нас. И Он покинул приклады своей милосердности усюды. Это Иисус, який увоскрашає, Иисус, який лечить и вызволяє зняволеных. Часом Он нават не чакае, пакуль да Яго прынясуць хворых, але кажа: «Я пойду и ацалю их». Нават у момент своей смерти Он клопотится про тых, кто Яго окружае, и Он отдае себе з любові. Бо Ён ахвяра адкуплення за наши грахи, и не только за наши, але за грахи усяго свету. И Он покорный застаецца з нами у Святой Комунии. Идея покоры захапляла святого Францішка Асійскага гэты год, як мы переживаем год святого Францішка, які усклікаў: «Глядзіце, браты, на покору Божию», и, звяртаючыся да Бога, казаў: «Ты покора». Вось чаму у песні «Сонцу» святы Францішак зрабіў ваду сімвалам покоры. «Хвалёны ты, Пане мой, праз сястру ваду, якая карысная, покорная, каштоўная и чистая. Вода покорная тому, что яна отдае себе, заўсёды спускаючыся, пакуль не досягне самой низкой кропки. Вода заўсёды выбирает для себе апошняе место. У адрозненне от пара, які заўсёды імкнецца ўверх и тому справядліва параўноўваецца с гонором. Покора не только не принижает человека, але робіць его сапраўдным и аутентичным. Покорный человек – это той, кто ходит по земле, кто твердо трымается своей позиции, кто не подпорядковывается змельневой моде, кто не становится пышным
з-за хвалы. Ён пастаянна паўтарае сабе, як піша святы Павел, што ты маеш, чаго б ты не атрымаў. А калі атрымаў, чаму хвалішся, быццам не атрымаў? Святы Ян Павел II сказаў: «Валадарства Божае эфектыўна падрыхтавана тымі, хто сціпла і сумленна выконвае сваю працу і не імкнецца да вялікіх рэчаў, але штодзённа прысвячае сябе малому». У валадарстве Божым сціпласць і пакора ўзнагараджваюцца, і тым часам у зямных справах усё наадварот. Кар'ера і дамінаванне часта больш цэняцца. Наступствы відавочныя для ўсіх — гэта прыніжэнне іншых, несправядлівасць, незадаваленне. І сапраўды пакорны чалавек можа змагацца за праўду, таму што ён свабодны. Толькі святыя сапраўды шчырыя, шчодрыя і адважныя. Колькі з нас, тлумачачы, што мы не хочам, каб нас тапталі, не заўважаюць, што мы пастаянна, часта топчым іншых. Як павінна выглядаць наша пакора ў жыцці? Вельмі цудоўна пра гэта сказаў у лістах да Нікадзіма Ян Дабрачынскі. Трэба зрабіць сваю працу і знікнуць. Згарэць, як лямпа, да апошняй кроплі алею і ні пра што не шкадаваць. Бескарыснасць у служэнні, бескарыснасць у любові, бескарыснасць у жыцці. Бо Бог з'яўляецца узнагародай для кожнага з нас. Сёння можна спытацца яшчэ аб тым, шмат пілігрымаў ішло ў Буцлаў. То вось, і зараз пачынаюцца пілігрымкі ў Тракелі, потым пілігрымкі ў Гудагай. Чаго яны ідуць? Ці ім гэта аплачваецца? З сабой бяруць лекі, яны каштуюць. Самой бяруць ваду, больш вады, чым звычайна п'юць дома, таксама затраты. У чым сэнс гэтай пілігрымкі? Пыталіся ці не? Напэўна, кожны з вас знае адказ. Праўда, вельмі часта бывае, што пілігрымка для некаторых з'яўляецца проста падарожжам, нейкай акцыяй, проста прайсціся, нешта іншае. І сустракаў такіх, тады, калі арганізоўваў пілігрымкі яшчэ з Мінска, напэўна, зараз такія ёсць. Але гэта было на пачатку. Прыходзячы ў Буцлаў, яны разумелі сэнс таго, што не разумелі перад тым, як выходзілі. Ішлі, вау, а прыходзілі, яны разумелі яшчэ больш, дзеля чаго. Менавіта аплачваецца духоўна ахвяраваць сябе, свой час, свае цярпенні, часам вельмі цяжкія цярпенні, бо мазалі у адных ёсць, у другіх няма. Але гэта аплачваецца дзеля таго, каб быць тым простым, тым, хто служыць, тым, хто дапамагае. Бо пілігрымка вучыць братэрства, вучыць любові да бліжняга, вучыць быць вытрыманым, вучыць шанаваць іншых, вучыць дапамагаць іншым. А галоўнае, вучыць веры. Вучыць сапраўды паверыць у Бога. Бо дзеля гэтага ідзём. Дзеля гэтага ідзём, каб праслаўляць маці, а таксама, каб наша вера ўзрастала. І вынікам пілігрымкі з'яўляюцца ласкі, якія атрымліваем у часе гэтага падарожжа ў Буцлаў. Падарожжа ў Буцлаў — гэта кароткае падарожжа. То есть 10, 5, 3 дні. Жыццё — гэта таксама падарожжа. Ці мы ў часе жыцця, што жывём,
вучымся служыць, вучымся ісці за Христом, ісці да Марыі, ці мы вучымся быць лепшымі, ці мы вучымся быць пакорнымі. Не заўсёды. Што мы не хочам, каб нас тапталі, мы пра гэта часта думаем. А насамрэч, так часта мы топчам іншых, не заўважаючы. І для гэтага, разважаючы сённяшняе Евангелле, трэба зразумець: прыйдзіце да мяне ўсе спрацаваныя і абцяжараныя, і я супакою вас. Прыходзім да Езуса, каб мець той супакой. Прыходзім да Езуса, каб мець тую радасць. Я суцешу вас. Сапраўднае суцяшэнне, супакой, і сапраўдным настаўнікам для нас з'яўляецца Езус. Няхай жа яго прысутнасць будзе не толькі ў нашым жыцці, тут у касцёле, каб мы знаходзімся ў нядзелю, але будуць прысутным у нашым жыцці у кожную хвіліну. Амен. Зараз вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога. Сына Божьего, одинородного, самородного, Бога светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, якого все сталося. И для нашего избавления взошел с неба, человекся от Духа Святого, Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтии Пилате, замученный и похованный, и на третий день воскрес, и взошел на небо, сядет правушка Отца, и снова придет ухали, судить живых и померлых, и его володарству не будет конца. Веру у Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отца и Сына походит, якому разом з Отцом і Сином належить поклонення і хвала, який промовляв праз пророків. Віру у один і святий, признаю один і хрест для отпущення грехов і чекаю воскрешення померлих. Да Бога, який щодро одарує нас своїми дарами, скеруємо наші молитви. Молимся за ўсіх біскупаў, каб яны плённа працавалі на карысць евангелізацыі свету. Цябе просім. Молимся за ўсіх ахрышчаных, каб у сваім жыцці яны кіраваліся Божымі запаведзямі. Цябе просім. Молимся за тых, хто прысвяціў сваё жыццё абвяшчэнню добрай навіны, каб яны маглі ўбачыць плён сваёй працы і напоўніліся Божай радасцю. Цябе просім. Молимся за маладыя сужанствы, каб яны клапаціліся аб развіцці веры і згодна з ёю уладкоўвалі сваё жыццё. Цябе просім. Молимся за людзей, расчараваных жыццёвымі няўдачамі, каб яны спадзяваліся не толькі на ўласныя сілы, але і на дапамогу Пана Бога. Цябе просім. Молимся за нас, тут сабраных, каб мы ўмелі распазнаць Божую волю і з радасцю яе выконвалі.
Цябе просім. Молімся ў інтэнцыях, з якімі мы прыйшлі на гэтую святую імшу. Цябе просім. Молімся аб супакоі ў свеце заканчэння вайны. Цябе просім. Божа, крыніца жыцця і святасці, выслухай нашыя просьбы, учыні, каб мы, адноўленыя эмоцыю Твоёй ласкі, маглі верна Табе служыць праз Хрыста, Пана нашага. Господи, я не варты, как до меня вошел, Ты своим словом душу обновишь, меня не вратуешь зло. Тело и кровь нам грешным спашивать, крошечцы хлеба, сыходишь с неба, нам порогункам стать. Тело и кровь нам грешным спашивать, крошечцы хлеба, сыходишь с неба, нам порогункам стать. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Боже нашойче, нехай нас очистить ахвяру, якую мы Тебе складаем, і нехай з дня у день вядзе нас до життя, що чекає нас у небі, праз Христа Пана нашого. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серці, узносим и подякуєм Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны і Божа, праз Христа Пана нашага. Бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі. Праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз Тваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі, арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разом з імі ўсклікаючы. святый
Боже, Ти святий, криниця усілякої святості. Тому єдності з усім Костьолом у перший день тижня, коли Ісус Христос воскрес і спаслав на апостолів Духа Святого, праз Христа просим Тебе, всемогутний Боже. Освяти гэтыя дары росою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. Ён, коли добровольно выдал себе на муки, узял хлеб, и подяку Тебе складаючи ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечері узяв келіх, знов те подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чараем Твоего присягания. Успоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавления, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючи тело и кровь Христа, Дух Святый собрал у одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконали его любовью разом с Папом нашим Львом, біскупом нашим Юзефом і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про усіх, хто у Твою ласку одійшов з этого світу, дозволим убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб ми заслужили в ділу житті вічному єдності з Найсвятейшей Богородицей Панною Марією, за святыми апостолами и усими святыми, якія спрадвеку подобалися Тебе, каб з ними и мы хвалили и прославляли Тебе праз Сына Твоего Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который на небе, святися имя Твое, приди Царство Твое, будь воля Твоя, як на землі. Хлеба
Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дні наші, да помажи нам у милосердности Твоей, как мы, были заўсёды вольны от граху и захованы от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши или на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живешь и володаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Спокою сим нам, Боже, спокою сим нам, да прозычливо руки потиснем соседям, все усмехнемся, будем навек собраны. Бог помеж нами, Бог между всеми нами. Банку Божий, який даєш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Банку Божий, який даєш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Банку Божий, який даєш на себе грехи світу, одари нас спокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Хлеб небесный дал нам
радуйся. Умацованные такими великими дарами, просим Тебя, Пане, учини, как мы отрымали збавенные ласки и неоспынно Тебе прославляли, праз Христа Пана нашего. Послухайте объявы. Сегодня 5 липеня, 14 звычайная неделя. На этом тыдні нас чекают наступные успамины. 6 липеня у понедельник успамін святой Марии Гареці, панны и мученицы. 9 липеня успамін святого Августина, Джоужанка, пресбитера и поплечников мучеников. 10 липеня свято святого Тамаша Апостола. И 11 липеня свято святого Бенедикта Аббата, опекуна Европы. Пережили цудоўныя святы Маці Божай Буслаўскай, але ў далейшым таксама захвочу вас да праслаўлення Марыі, бо прыходзячы да яе, мы прадстаўляем свае просьбы, прадстаўляем свае цяжкасці, клопаты. Яна ў сваю чаргу прадстаўляе это ўсё свайму сыну. Ведаем, што першы цуд, які ўчыніў Езус, дзе? У Кане Галілейскай быў на просьбу Маці Божай. Яна заступаецца за нас перад сваім сынам, а Езус, у сваю чаргу, нам благаслаўляе, прабачае. Для гэтага звяртайцеся да Маці Божай. Трымайце яе ў сваім сэрцы. Прыбіранне касцёла на гэтым тыдні першая група. Дзякую за дзяжурства ў касцёле, хто прыходзіць у пятніцу, суботу, нядзелю. Мы самі бачым, што шмат бывае людзей, пілігрымы, якія наведваюць. Часам толькі паглядзець, але кожнае наведванне святыні гэта таксама роздум над верай, бо гэта касцёл, гэта святыня, дом прысвечаны Богу, святыя абразы. І часта людзі навяртаюцца проста праз наведаванне. З нашага касцёла адбываецца трансляцыя на канале YouTube. Можна глядзець з дому, але калі мы можам прыйсці, калі мы не хворыя, але можам прыйсці да святыні, ці тут, ці ў іншую святыню, трэба старацца наведаваць святыню. Только ў крайніх выпадках, калі мы не можам прыйсці да святыні, можам глядзець і карыстацца з трансляцыі, якія адбываюцца з касцёлаў. Дзякуем за ўсе ахвяры, працы, малітвы. Хай добры Бог вам усім узнагародзіць. Я гаварыў, што сёння свяцім фігуру Маці Божай. Не свяцім сёння. Не ўсё зрабіў яшчэ. Пачакаем трошку, яшчэ пару тыдняў. Дзякую вам. Зараз песня на выставенне. Літанне да Маці Божай і благаслаўляе найсвяцейшым сакраментам. О збаўча, Kyrie eleison, Chryste, почуй нас. Ojcze z nieba Boża, Synie Odkupiciel światu Boże, Duchu Święty Boże, Świętая Trójca Jedyny Boża, Świętая Maryja, Świętая Bogorodica,
святая Панна над паннами, Маті Христова, Маті Костёла, Маті милосердности, Маті ласки Божией, Маті надеи, Маті пречистая, Маті беззаганная, Маті непорушная, Маті невинная, Маті наимилейшая, Маті найцудовнейшая, Маті доброй рады, Маті Створителя, Маті Збавителя, Панна наимудрейшая, Панна хвалы годная, Панна прославленная, Панна могутная, Панна ласкавая, Панна верная, люстра справедливости, столица мудрости, причина нашей радости, святыня духовная, святыня хвалебная, святыня славная побожности, ружа мистычная, вежа Давидова, вежа с кости слоновой, золотый доме, ковчег заповеду, брама небесная, зорка ранішняя, оздоровление хворых, притулок грешных, полегка мигрантов, сутяшальница засмученных, успомога християнов, королева анелов, королева патриархов, королева пророков, королева апостолов, королева мучеников, королева веровызнавцев, королева паннов, королева всіх святых, королева без граху першародного зачатая, королева у неба взятая, королева ружанца святого, королева семьев, королева супокою, королева Беларусі, Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, молися за нас, Святая Богородица. Молимся, просим Тебя, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей завсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью праз Христа Пана нашего. Твоей обороне отдаемся. Маті Божия, королева Беларусі, дякуючи за Твою материнську опеку, довіряємо Тобі нашу айчину, нашу сучасність і будучиню. Нехай імкнення до супольного добра перемагає егоїзм і поділи. Нехай усі, хто керує нашою країною, бачать у Тобі покорную слугу Єсуса Христа і учаться служити, і розпознавати потреби своїх громадянів.
каб Беларусь могла стаць валадарствам любові, справядлівасці і супакою, дзе шануецца імя Твайго Сына і годнасць кожнага чалавека. Маці адзінароднага Божага Сына, які даў нам новую запаведь любові як галоўны прынцып жыцця, выпрасі, каб мы сталі рупнідлівымі будаўнікамі салідарнага свету, у якім любоў ператварае ўзброеныя канфлікты ў супакой, а цывілізацыю смерці ў цывілізацыю жыцця. Няхай наш народ заўсёды будзе верным Богу, валадару ўсяго свету. Маці еднасці і супакою, умацоўвай супольнасць касцёла Твайго Сына. Дапамажы, каб усе хрысціяне моцаю Духа Святога сталіся адною сям'ёю сясцёр і братоў Езуса Хрыста, адзінага збаўцы свету, учора, сёння і навекі. О ласкавая, о літасцівая, о наймілейшая Панна Марыя, прымі наш давер, умацоўвай яго ў нашых сэрцах і складзі перад абліччам Бога ў Тройцы Святой адзінага, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Перед величным сакраментом помолимся щиро все, тратить моцное право, Божьей завалим, что нам разумеет убачить Молимся. Боже, Ты на святейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, допоможи нам так ушановывать святые таямницы Твоего тела и крови, каб мы заўсёды адчували у себе плен Твоего откупления, які живешь с Богом Отцом у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные.
Pan z wami i z duchem twoim. Niech was Bożego człowieku, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
Князь Антоній, а мікрофон не включений, чувать, що його, як розмовляєте на весь костюм. Микрофон, видать, выключенный, чувать, что вы разговариваете на весь костюм. Да?
Господи мой, стою пред Тобой, Ты молитву прими, мой голос почуй, Господи родной, и надею пошли. О Господи мой, стою я пред Тобой, Ты молитву прими, мой голос почуй, Господи родной, и В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. и с Духом Твоим. Про Твою милосердность, Боже, мы разважаем посярод святыни Твоей, як ім'я Твое, Боже, так и слава Твоя ширится до узмежжа узкого земли, правица Твоя полная справедливости. Дорогие братья и сестры, сегодня собираемся на Святой Мши, у 14 звичайную неделю, как прославлять Бога, как хвалить Его. Ахвяру Святой Мши, у якой удельничаем, складаю интенции за померлых. Дмитрия, померлых семьи Венславович, Сташевских, Чернецких, Войнилович, Микулка, Васюкевич и Василевских. Вечный спочин дай им, Пане. Как мы годно молись власти на святейшую Ахвяру, перепросим Бога за наши грехи. Споведаемся Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что совершил я вельми, думкою, словом, чувством и занепанием. Моя вина, моя вина, моя вина, потому прошу, наисвятейший, заступи вам морем, всех ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного.
Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі покой людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владарю небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сын одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Богу Божий, Сыне Отца, веки берешь на себе грехи и свету. Смилуйся над нами, веки берешь на себе грехи и свету. Прими моление наше, яки сердишь праворучица. Смилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвале Бога Отца. Молимся. Боже, Ты про спринижение Твоего Сына поднял упалое человечество, одари своих верных святою радостью, и учеников, вызволенные из неволи греху, яны досягнули вечного счастья. Прос Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог празу все веки вечные. Читання книги пророка Захарії. Так каже Пан: «Радуйся моцно, дочка Сіона, веселіся, дочка Єрусалема. Вось король твой іде до тебе, справедливий і збавчий, покорний, який іде на ослянятці, дитяті ослиці. І знищу колясниці з Ефраїма, і коні з Єрусалема. І зламаний буде бойовий лук, і он обвестить народам мир. І володарство його буде від мора до мора, і від реки аж до країв землі». Гэта Слово Божие. Дякуємо, Пане. Буду Тебе славить, Бог и Владар мой. Буду Тебе славить,
благословлять имя Твое навеки. Каждый день благословлять Тебе буду и восхвалять имя Твое навеки вечные. Буду Тебе славить, Бог и Он милосердный и ласкавый, долготерпливый и шмат милостивый. Он добрый до всех, и милосердность Его на всеми створениями Его ныне. Буду Тебе славить, Бог и Нехай славят Тебе, Пане, все Твои створения, и все святые Твои благословляют Тебе. Нехай поведают про славу Твоего владарства и могутность Твою обвящают. Буду Тебе славить, Бог и Он верный во всех Своих словах и святый во всех Своих справах. Он подтримливает всех, кто падает, и подымая всех пригнеченных. Буду Тебе славить, Бог и Читання послання святого апостола Павла до римлянаў. Браты, вы не ў целе, але ў духу, калі толькі Дух Божий жыве ў вас. Калі ж хто не мае Христовага Духа, то не належыць яму. Калі Дух таго, хто ўваскрасіў Христа з мёртвых, жыве ў вас, дык той, хто ўваскрасіў Христа з мёртвых, ажывіць і ваши смяротныя целы праз Духа Свайго, які жыве ў вас. Таму, браты, мы не даўжнікі цела, каб жыць паводле цела, бо калі жывяце паводле цела, то памрэце, а калі забіваеце духам учынкі цялесныя, жыць будзеце. Гэта Слова Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 Благословленный Ты, Отче, Пан неба и земли, бо Ты открыл таямницы владарства детям. Аллилуйя, Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читание Святого Евангелия поводле Матфея. Хвала Тобі, Пане. У той час отказываючи, Єсус сказав: «Прославляю Тебе, Ойче, Пан неба и земли, что Ты сховал гэта ад мудрых и разумных,
і адкрыў гэта дзецям. Так, Ойча, бо такая была Твоя добрая воля. Усё перададзена мне айцом маім, і ніхто не ведае сына апроч айца, і ніхто не ведае айца апроч сына і таго, каму сын захоча адкрыць. Прыйдзіце да мяне ўсе спрацаваныя і абцяжараныя, і я супакою вас. Возьміце ярмо маё на сябе і навучыцеся ад мяне, бо я ціхі і пакорны сэрцам. І знойдзеце спакой для душаў вашых, бо ярмо маё любае і цяжар мой лёгкі. Гэта слова Пана. Присядьте на хвилинку. Калі забиваете духом учинки телесные, жить будете. Дорогие братья и сестры, собираемся у святыни, как разважать Божие Слово и как нечто взять для себя, как нечто пристосовать до своего життя. Сьогоднішнє перше читання з книги Захарії, так само Євангелія, каже нам о покорі. Що таке покора? Быть покорным. Это принижение ці ні? Як ви думаєте? Быть покорным перед усіми. Видите, той, хто покорний, як каже сьогодні Єсус у Євангелії, я тихий і покорний серцем, і знойдете супокой для душаў ваших. Хто спочатку не слухає Бога, той не має що сказати світу. Сьогодні ми удзельнічаємо у нядзельнай Ухарыстыі, якая дае нам выдатную магчымасць паслухаць Божае Слово, якое заклікае нас да пакоры. Езус кажа: «Прыйдзіце да мяне ўсе спрацаваныя, абцяжараныя, я супакою вас. Возьмите ярмо маё на сябе і навучыцеся ад мяне, бо я ціхі і пакорны сэрцам, і знойдзеце спакой душам вашим». Святое Писание показывае нам вобраз покорнага Езуса, того, якога пророк Захарий описывае так: «Хто ідзе да вас, праведны і пераможны, покорны, ён едзе на осле, маладым осле, сыне осліцы». І гэта Езус, які пастаянна клапоціцца пра нас. Ён пакінуў прыклад сваёй міласэрнасці ўсюды. Гэта Езус, які уваскрашае, лечыць і вызваляе з няволі. Часам ён нават не чакае, пакуль яго прынясуць хворых, пакуль яго паклічуць. Ён сам кажа: «Я прыйду і ацалю іх». Нават у момант сваёй смерці ён клапоціцца пра тых, хто яго акружае. Ён аддае сябе з любові, бо ён ахвяра адкуплення за грахі нашыя. І не толькі нашыя, але ахвяра адкуплення за грахі ўсяго свету. Пакора. Пакора захапіла вельмі святого Францішка Асійскага, які усклікаў: «Глядзіце, браты, на пакору Божую». І, звяртаючыся да Бога ў малітвах, казаў: «Ты пакора». Вось чаму у песні «Сонцу» святы Францішак зрабіў ваду сімвалам пакоры. Ваду сімвалам пакоры. І сказаў так: «Хвалебны ты, Пане мой, праз сястру ваду, якая карысная, пакорная, каштоўная і чыстая». Вада пакорная, таму што яна аддае сябе, заўсёды спускаючыся, сцякаючы, пакуль не дасягне самай нізкай кропкі.
Вада заўсёды выбірае для сябе тое апошняе месца. У адрозненні ад пара, які заўсёды імкнецца ўверх, і таму пар справядліва спалучаецца з гонарам. Разумееце? Вада пакора, а пар гэта гонар. Так параўноўваў святы Францішак. Але ведаеце, пакора не прыніжае чалавека, але робіць яго сапраўдным і аўтэнтычным. Пакорны чалавек – гэта той, хто ходзіць па зямлі, што цвёрда трымаецца сваёй пазіцыі, хто не падпарадкоўваецца змедлівай модзе, хто не становіцца пышным з-за хвалы. Ён пастаянна паўтарае сябе, як кажа святы Павел, што ты маеш, чаго б ты не атрымаў, а калі атрымаў, чаму хвалішся, быццам не атрымаў. У сваім навучанні Павел кажа да карынцянаў. Ян Павел II сказаў некалі так: «Валадарства Божие эфектыўна падрыхтавана тымі, хто сціпла і сумленна выконвае сваю працу, не імкнучыся да вялікіх рэчаў, але штодзённа прысвячае сябе малому». У валадарстве Божым сціпласць і пакора узнагараджваюцца. Тым часам у зямных справах усё наадварот. Эканомія збаўлення Божага іншая, чым пазнанне чалавека. Тое, што ў чалавека часам бывае, здаецца, вялікае, у Бога это нішто. А то, што малое ў чалавека, у Бога узвялічана. І, ведаеце, таму у людзей на зямлі вельмі часта дамінуе кар'ера, панаванне, яны больш цэняцца. І часта бывае так, што чалавек думае, што яго топчуць, яго прыніжаюць і не заўважаюць вельмі часта, што сваімі паводзінамі чалавек прыніжае іншых. Разумееце? Мы такія бедныя, нам так дрэнна, а як жа часта мы самі прыніжаем іншых, не зважаючы на гэту ўвагу. Святы Ян Дабрачынскі выказаў дэвіз з пакоры ў лістах да Нікадзіма. Паводле Яна, пакора – гэта зрабіць сваю частку і знікнуць. Згарэць, як лямпа, да апошняй кроплі алею. І ні пра што не шкадаваць. Пакора мае сціплую сувязь з ахвярай. Ахвярай для іншых. Бескарыснай ахвярай. Служэння. Мы размаўлялі на мінулай святой імшы пра пілігрымаў, якія ішлі ў Буцлаў, зараз ідуць у Тракелі, ідуць у Будагай, напэўна, ў іншыя месцы санктуарыі, у Аглону. Дарагія браты і сёстры, менавіта таксама пілігрымка – гэта ў нейкім сэнсе пакора, бо яна палягае на служэнні. Если у пілігрымцы усе будуць як пар, узносіцца толькі ўверх над іншымі, то пілігрымка будзе пеклам. Бо кожны важны, кожны сам для сябе, нікога больш няма, па галовах да хвалы. Менавіта пілігрымка палягае на пакоры, на служэнні. Калі чалавек служыць іншаму, дапамагае. Калі чалавек чуе патрэбу іншага. І тыя, хто хадзілі, напэўна, заўважалі тое, што пілігрымка – гэта, па-першае, выхаванне. Выхаванне ў пакоры. Пазнанне
того, аб чым сёння кажа Езус. «Придите до меня спрацаваныя и обтяжарные, я сутешу вас». Так, не працавалі ў пілігрымцы, проста ішлі. Але той цяжар, які яны няслі на сабе, ён становіцца той працай. Праца, якая вядзе да Божай Маці. Дарагія браты і сёстры, гэта пілігрымка, яна трывала у некаторых 10 дзён, у некаторых 5, 7, 3 дні. Жыццё гэта таксама пілігрымка. Чаго мы ў гэтай пілігрымцы, калі ідзём да святога месца, сябе так паводзім, а чаго мы ў зямной пілігрымцы, калі мы проста жывём, вось тоже пілігрымка ад нараджэння да смерці, чаго мы вядзём сябе па-іншаму? Зусім па-іншаму. Чаго мы забываемся пра службу? Чаго мы часта бываем тым парам, а не вадой, як кажа святы Францішак? Чаго мы не занимаем самае нізкае месца, а імкнёмся ўверх? Гэта нам мешае? Часта мешае, перашкаджае нам. Сёння мы, гэты тыдзень мы разважалі пра Марыю, Маці Божую Буслаўскую. І, ведаеце, у яе таксама трэба вучыцца пакоры. Пакоры ў служэнні. Што яна адразу ўчыніла, калі пачула, што яе сваячка Эльжбета ўжо на 3-м месяцы? Яна паспяшыла пяшком, каб служыць, прайшла 150 кіламетраў у пілігрымцы, каб дапамагчы, і прыбыла там 3 месяцы служачы Эльжбеце. Пакора ў служэнні. Як гэта цудоўна. Як цудоўна рабіць дабро іншаму чалавеку. Што вы лепш успрымаеце, калі вы робіце дабро іншым, ці вам робяць дабро? Шчыра скажыце. Я аднолькава ўспрымаю. Я люблю дабро ад іншых і люблю даваць дабро іншым таксама. Бо аднабаковае чыненне дабра, яно не выхоўвае. Выхаванне ёсць тады, калі хтось таксама чыніць дабро. Сёння мы разважаем пра пакору. Няхай кожны з нас узрастае у пакоры, пазнае пакору, наследуюць Марыю і імкнецца быць той вадой, якая ачышчае, якая займае тое самае нізкае месца, а праз гэта будзе ўзнагароджаны ў Божым валадарстве. Амен. Зараз вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога.
все. Вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешение померлых и життя вечного в будущем свете. До Бога, який щедро дарує нас своїми дарами, скеруємо наші молитви. Молімся за ўсіх біскупаў, каб яны плённа працавалі на карысць евангелізацыі свету. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх ахрышчаных, каб у сваім жыцці яны кіраваліся Божымі запаведзямі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто прысвяціў сваё жыццё абвяшчэнню добрай навіны, каб яны маглі ўбачыць плён сваёй працы і напоўніліся Божай радасцю. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за маладыя сужанствы, каб яны клапаціліся аб развіцці веры і згодна з ёю уладкоўвалі сваё жыццё. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за людзей, расчараваных жыццёвымі няўдачамі, каб яны спадзяваліся не толькі на ўласныя сілы, але і на дапамогу Пана Бога. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, тут сабраных, каб мы ўмелі распазнаваць Божую волю і з радасцю яе выконвалі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся в интенции этой святой мши за померлых, Дмитрия, померлых семьи Венславович, Сташевских, Чернецких, Войнилович, Микулка, Васюкевич и Василевский. Как добрый Бог принял их до своего владарства, Тебя просим. Сегодня наш парафиянин означает день рождения, Павел. Молимся о Божьем благословении для его. Нехай добрый Бог опекуется им, его семьей и благословляет Тебя. Просим. Молимся о интенциях, за якими мы пришли на эту святую имшу. Тебе просим. Молимся об супокои у свете, об закончании войны. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Выслухай, Боже, наши молитвы ученика про заступництво Мати Твоего Сына. Мы с чистым сердцем служили Тебе праз Христа, Пана нашего. Аминь. Господи, я небо, Ты своим словом душу откроешь, я не радуешь зло. Покину, на
Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Боже наше Отче, нехай нас очистить ахвяра, якою ми Тебе складаємо, і нехай з дня у день веде нас до життя, що чекає нас у небі, праз Христа Пана нашого. Пан з вами. Гору серці. Подякуєм Пану Богу нашому. Правди годна и справедлива, слушна и збагавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складали подяку. Пане святы Ойча, усемогутный вечный Божа, Ты у своей милосердности так полюбил свет, что спаслал нам як откупителя своего Сына. И Он стал подобным до нас во всем, опроча греху, как Ты мог любить у нас тое, что полюбил у своим Сыне. Раз Его послухмяность Ты вернул нам дары своей ласки, якие мы стратили праз грешную непослухмяность. Тому за анёлами всеми святыми мы прославляем Тебе, разом с ними вскрикаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоего, Хосанна, малышия, благословенный Тот, кто приходит в Соправды Боже, Ты святый, кляніться усялякой святости, тому єдності з усім Костьолом у перший день тижня, коли Ісус Христос воскрес і спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа просим Тебе, всемогутный Боже, освяти гэтыя дары росою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. Ён, коли добровольно выдал себе на муки, узял хлеб, и подяку Тебе складаючи ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело мое, якое за вас будет выдано». Подобным чином по вечері взяв келіх, знов тая подяку складаючи, подав своїм вучням, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Гэта вялікая таямница веры. Обвящаем смерть Твою, выздохни Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинив нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал у одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконалила в любови разом с Папом нашим Львом, Біскупом нашим Юзефом и всім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешенні, про усіх, хто у Твоїй ласці дійшов з этого світу. Дозволим убачить свято обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили уделу житті вечному єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святыми апостолами и усіми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, как зими и мы хвалили и прославляли Тебе про Сына Твоего Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, празу все веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который на небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, пусть воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яко мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искушение, Просим Тебя, Пане, збав нас от усякого злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя збавца нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, дарить его супокоем и едностью, яки живешь и володаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак спокой. Спокою сим нам, Боже, спокою сим нам, доброзычливо руки потесним соседям, всем усмехнемся, будем навек сохранны. Бог помеж нами, Бог между всеми нами. Баранку Божий, я не
Пусть баранок Божий, выстав хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Хлеб небесный дал нам Пан, как жить вечно. Хлеб небесный дал нам Пан, как жить вечно. Спрашиваем хлеб
Молимся. Умацованные такими великими дарами, просим Тебя, Пане, учини, каб мы отрымали збавенные ласки и неспынно Тебе прославляли, праз Христа Пана нашего. Пастуцкая ласка объявы. Сегодня 5 липеня, 14-я звычайная неделя. На гэтым тыдні нас чакаюць наступныя ўспаміны і святы. У панядзелак 6 ліпеня ўспамін святой Марыі Гарэцці, панны і мучаніцы. 9 ліпеня ўспамін святого Аўгустына Джаожанга, жонга прэзбітара і паплечнікаў мучанікаў. 10 ліпеня свята святого Тамаша апостола. 11 ліпеня свята святого Бенедыкта абата, апекуна Еўропы. Дзякую для ўсіх тых, хто дзяжурыць тут у касцёле. У пятніцу, суботу, нядзелю знаходзіць час. Мы бачым, што шмат хто прыходзіць, шмат хто наведвае нашу святыню, цікавіцца, пазнаюць. Каб не казалі, што калі не прыйдзем, то касцёл зачынены. Зараз касцёл амаль што ўвесь час адчынены. Дзякую вам. Запісацца можна таксама на гэтым тыдні, на далейшыя тыдні, калі хто хоча тут пабыць сам на сам нейкі час, з панам Езусам памаліцца. Гэта таксама цудоўна. З нашага касцёла адбываецца трансляцыя на YouTube-канале. Можам, той, хто часам хварэе, не проста мяняе імшу у касцёле на імшу на Ютубе. Это як мёд пра шыбу есці. Ведаеце, ласкі тут. Тут Эўхарыстыя, тут малітва. Там я прымаю духоўную камунію. Вось, можна карыстацца. Прыбіранне касцёла, група нумар 1. Гэты тыдзень быў насычаны ў нас. Былі пілігрымкі, некаторыя нашы парафіяне ўдзельнічалі ў пілігрымках. У Буцлаў, там супольная малітва, хтосьці прыязджаў, каб разам маліцца. Маці Божая Буслаўская яднае ўсіх нас у адну сям'ю. Яднае нас з Езусам Христом, сваім сынам. І, напэўна, кожны з нас там прадстаўляў пану Марыі свае радасці, клопаты, перажыванні. У сваю чаргу Марыя пераказвае іх свайму сыну. А ведаеце, што сын паслухмяны сваёй маці, нават першы цуд, які ўчыніў у Кані Галілейскі, ён учыніў на просьбу Марыі. І ў далейшым, выслухаўшы Марыю, праз Марыю нашых просьбаў, ён нам благаслаўляе, прабачае. Ён нас вучыць той пакоры. Пакоры, якая палягае на служэнні і хоча нас усіх узнагародзіць. Дзякую усім тым, хто быў у Буславе, хто ішоў, хто ехаў, хто там маліўся. Хай добры Бог праз Марыю усім вам благаслаўляе. Дзякую таксама за ўсе ахвяры, працы і малітвы, якімі спрычыняеце да аднаўлення нашай святыні, упрыгожвання, за прыгожыя спевы. Хай добры Бог усім вам адудзячыць. На тыдзень працы, на тыдзень адпачынку, бо хтосьці адпачывае. Зараз прыміце Божае благаслаўленне. І яшчэ ёсць новы спеўнік, які выдадзены да 35-й гадавіны арганізацыі касцельных структур у Беларусі. Гэты спеўнік паўсюдны для ўсіх дыяцэзій. Будзем старацца вучыцца з яго спяваць. Напэўна, свае спевы, якія ў нас ёсць, традыцыйныя спевы, якія вучаныя з нашай парафіі, будзем далей спяваць. Але агульнакасцельна будзем старацца вучыцца тое, што ў нас ёсць у спеўніку, каб хтосьці прыходзіць да нас, спявае так, як і ў яго ў парафіі. Бо ў гэтым таксама ёсць тое адзінства. І прыхажу з літургіі, калі тую самую малітву «Ойча наш» у розных парафіях спяваюць па-рознаму, розныя мелодыі. У нас мелодыя так, як у шале, так, як прадпісана. Хтосьці прыходзіць, па-іншаму спяваюць. Ты бываеш, таксама не можаш заспяваць, бо там па-іншаму спяваюць. Трэба, каб было адно. Бо мы ўсе адно ў Езусе Христе.
Примите Божие благословение. Пан с вами. Нехай вас благословит Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в спокое Христа. Дякую Богу.